Kar bila meramai bolong komaji aropen hirjir lapen tomo sokacipate padopon. Ingdeng pi atom women and men football tournament ang dung kitipon. Den arong pes club ningkan isi kecokar ni Katalon pon. Balipothar number ke thom dilao jan along inut kithi tanga pangar pum kelong. Walong komaji along Katalon pon ingdeng thom ke power karbi risonim so rong aji along pache tondun si karbi lamet amai walong komaji aro ahin pen hirjir lapen tomo so kachipati patupon. Ong dung owe kimi lapen owe bari matum tame bangsolong chipate dung. Karbi lamet amai walong komaji aro ame phoran je terang pen ke hai pon atoma phan nong e kipajir ponjia pudak than pachini pon. Son se ke cheng sang dengan nong ya farman suri pli adun thwa nong e suri ke thom lapen ke thom ang dengan nong ya farman suri hini an pajir pon po bosi mei phu ahin pen than pachini pon. Walong komaji pen Rakesh rong pa report Malong News. Kuping pia ason sige patok wala pen kuping pia tumo sige patok wala. Agensi nalitum media tumhan nalitum laminame walong komaji aro nili meipu ronji terang nalitum han apangsi kacuru pen karom pajiriko. Tapi nalitum lapangso aja meglong baso media pen nalitum pace thang thega pot ako anu se kebang ini tapi anu se pan aname hiru menang tapi anu se so media pan aja kon hang pilo na sini tum non hongkep angdeng kabi jutang bera songa hit pen riso misorong aje long pining pen ke jengsi so kabila mena me pan so abar sai pen ke sis da ke matha misenum sinu matha lo ase pini mangke pini an mangke itu namanya angdeng asai angdengnya pini angdeng hilo tumi dampang bangke hirir kita kecepati tapi pini bangke itu temu sotok langsung temu sotoknya nake kijong pun asana be temu sotok bangke aja asai ading ta tok konong lo me lamer kecing hong asai ding tok melo jutang kecing hong lam tok melo ba ning si hang alam tapi tok melo tapi beda karbing long dang pilang batin karbing long lamet po lunsi po rong bong terang alam tami tok melo long kam terang alam tok melo okila lek tipi alam alam tok melo jelas son si itum ke pini deng pon tapi pini la so apor bangke temu sege dingoi policy itum minute hongkep si apor tu ngepi du lahan lo La bangso dong si kacepati lo bangkuan abang pun sing wai pun di pen kupi pianong isi pati pun dulu. La bangso kacepati bangke ke thom doi isi hini ke thom lapen kecengsi bangke suri thom tangkap pensipi lapen sertifikat doi hini bangke suri thom pen ke thom bangke suri si sapen sertifikat apiji lapen non biting cepati long bangke men si tong sekot masih tumban arrange theke dalo bangke thom participation do nasi latum bangke thom masih bang thom sing wai choi Kasi la persona kacepati mo kebang janin kan do bom jilang mas. Nitum hin ke sini nge do pen lamet pen jutang ke kacirap do lamer ke kata akleng lo lapen jutang mangke akibilo asi lamet pan bat kokte jutang ta cingkur thep jing matha asi aprang si bangke lam ilitum elam iki lamet lam chong pachan de dalang la peso besi jutang ke wangi lalo asi ke wangen dame la so ajai mek along lamet pan sobar sai tipu si ning thelo piningan ningkan ang litum labang so karbi lamet amai kitab person kita ka release do mas litum pen abede lo labang ning dug lo kita me litum lamet long acrap an jene bikrom timong tame tok lo alang jungjung tok lo alang jungjung pen si labang so ingku lo litum hanang pacini ne ngon apisi alang member ng endon lo ngon apimang ke ningarong lo tapi litum asu kecing hon nai son free alu tok alu alang nugat si labang ke sar thoni son lekhe labang ke tum bolo komaji bahai ni kame tum adak aru long member lo alang tum pining taklang dai muning tang itum da jungjung tame ba ilitum bolong komji aru pen tame ke bang yang ring do ba do begi tanggal
pining ingkan an kinang litum ini la bukalakhan teng di bangkuan bak la son la puson kita ka bangku apai dulu sa lang lang non makin itu bang thomela non makin itu nal bolong kami aro kasira pen itu bang thomis mulong da amen na than amen ke donation lekhe bikram timu pen inul bang amen tin buklo lan enjoy da je bang thom do non makin प्रेनी भाई के थमरनी करकांठी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो एट पोतारो रंग पथुआ क्लामलोंग इमानुएल बैप्टिस्ट क्रिश्चियन हॉस्पिटल दिल्ली लपेन AKBCLF अतुमेज पतिरपी पोंसी इंगडेंगप्री आतम वुमेन एंड मेन फुटबॉल टूर्नामेंट कैम ह्यूमन ट्रैफिकिंग अबु थाकचे रक्त कामे पादुपो आर्नी सेंगमोंग सेलबांगसो आंगदुम किति तामे पाथुपन पिनसोमार आतुम रेड रिवर FC लपेन एट पोतारो FC आंगबोंसी पाथुपन लासोलोंग रेड रिवर FC आतुम गोल इसिपेन चिपाहाइपन सोलो हिन पेन सेतामे हिदी बंगलोंग FC लपेन लांगिन FC आंगबोंग पाथुपन si hidi bong FC atum gol hini pen si pahai wang so phi human trafficking no to drugs ke nep kang hula pen drugs ke chwa putha khei hu chirok tok ame paman pon laso pen koson se chipe jok pon nangjia putha tame bidi sore pipa jer pon bang solong Delhi pen Dr. Asole Chas medical director ke jasuno mayas IT manager pen chenglok ongdung Delhi pen ke bang officer an par da karbyang long pen tame penang an ke theke ding atum che tong dun si ing samjin pen jai mek pachun pon dong mukak pen Daniel Somtimung report Malong News Football running tournament come awareness program on addiction and human trafficking 2022 angdung giti arni lo la si pini arni siven litum match thoman patu pon lo pinso tuma final match laban exhibition match do laban ko arlo so tuma final match ni tum pini dipon lo la si aprangsi ke pinso martum champion ke la lo Red River FC alang tum si champion lo lapen runners up ma ke Potaro memorial cup pinso runners up long lo lapen arlo sumar to mabangke champion mage hidi bonglong FC bokulia pen lolang tumke lang tum si pining in the women football tournament mangalang tum si champion lo lapen runners up bangke udan sri FC lang hin tumpe alapen bini exhibition match to lake Baptist Christian Hospital Tejpur lapen AKBCLF YD lapen AKBCLF combined man isia team bonai si nitum exhibition match tame pathupon nili Community Health Development Program Baptist Christian Hospital Project Officer Hoipen Pining Ingdeng Pli Autumn Football Running Tournament lapen awareness program 2022 long participate dun team laki arlo somartum team ner cap do lapen pin somartum team cap do la sila ka do we team do mans teme pin somartum arlo somartum mans teme nilihin pen lang dum han churu per pick lo lapen ning thelo lang dum ke wang g force teme apusona tournament long nang participate dun bom lapen muning bangke anso sesi ning thelo anso sesi arlo somar team lapen pin somar teams teme bang so tournament long nang participate dun po si ning thelo I'm really feeling very privileged to attend this kind of tournament organized by the local community, which is really encouraging, and this is really wonderful to see that in the district here you see lots of promising players, very potential players, especially it's such a surprise for me to see such a good team of women who are playing here football here in our Karbi Anglong. I think they are really talented, and I'm sure one day they will become state level or national player. Yes. I have highlighted before also in my speech in related to drug use. So as you know, Assam is very vulnerable state, being the gateway to the northeast. There are lots of drug issues across many districts. Now Emmanuel Hospital Association, through their hospital, Baptist Christian Hospital, is going to implement injecting drug user project here in Karbi Anglong district. And my prayer is that this will help people who are into injecting drug use, who will come out of their habit, and also mobilize more people to create primary awareness among the youth not to use drugs. Because I really want the youth here to develop their capacity, the talent, the skill they got with them to develop it further. So I want the youth to say no to drugs, to move forward with confidence and faith in themselves. This is the program we have been organizing, and this is the 4th year. And as we know, the drug and substance abuse is a major concern in the northeast and also in Assam. And we have seen a resurgence of substance abuse. And as we all know, Assam is a place where there's a lot of traffic
or what we say, traffic or substance abuse happens. So our concern is that our youth do not get caught in this trap, because drug, as you know, destroys not only the person, but it also spoils the society, the family. So we hope that through this programs that we are doing with the youth here in Karbi Anglong, that we will be able to create an awareness for them, that they may develop a healthy lifestyle, take interest in studies, in sports, and build up their future and stay away from especially substance abuse drugs, which, as we all know, will destroy the person, the family, and also the society. Certainly, yes, we are so happy to see that this sort of initiatives is being well accepted by the community also, and we are also very encouraged. And it is our commitment, and that we definitely, our team and the project here led by Sharon, we will definitely continue this, and we hope to even take it. We have many other programs planned out in the future, which one of my colleagues will be sharing, and we will definitely continue this, and we will take it further and expanding the services and also the involvement with the youth. Thank you. Prenify player ni bothongaji medical live ya sai hemalong denarong press club ningkan isiket chokarni katalon pon denarong press club amei pho hin pen lama pangjar ponsi pothot ningkan isiket chokarni katalon pon along alang li hin pensi meichari pon la pen denarong press club akong chun bang rajib bia hin pensi alahi pachini pon pen mei ke phalam the pachini pon sonsi him tami man peng pen kachetong don alahi sarpo tumari deng pensi ingthan pon denarong press club ke damtang Prenify player ni denarong sericulture center kam hostel sai hemalong chingbai chingsai ponsi denarong press club amahang pathek pondo sonsi pinier ni wang bom pen ningkan isianang pleng pen talon pondo bangso katalon pon along man peng pen kachupapon district press club of Karbi Anglong ame pudiganta teron la pen kongchun bang Danielson be la pen denarong press club abidisar mensing be la pen denarong press club along klembang khuatum chetong dun se mesen pen mei pachun pon denarong penang tong ti report Malong News. बोकाजन पुलिस स्टेशन के पारलो बालीपथार नंबर के थम दिलाओजन NS39 अतवार पिया कोंगलोंग बाइट पेन इनोट किथितांग आर बांगार पुम केलोंग पोन Prenify 4 ni dilaojan atwar piak kong inut kithi tanga bangar pum rada tumpen thekpon long loga jok rong asar la pen rong widi pia tum phan than pachini se rai koma sai khia tum phan birta pisi puthot alang le tumpen adimak long an pale pen kithi loda bangar pum pang thekpon sonse mindar timung artaing ko ra ke thom son of tamsing timung arong paklang so number hini bite bearing registration number AS 15K 6988 pusi pang thekpon long copy pen koson pen tong kithi lone laso puthak non number klar dak pen pachini pon long lela rai koma sai khetum chipari deng ponsi bokajan police station an kithi thanga bangar pum ponsi puthot arona teng pen postmortem na phan difu medical college and hospital an si pondo hanjang lang soben Egyptian rong pi report Malong News. भारत आदेर हिंदू धर्म किरिमातुम अन दुर्गा पूजा मेसन पेन कातालन भारत आदेर प्रेगजाम आदिम लापेन कपरे का खे तुमता हिंदू धर्म के क्रय आराध दो अन दुर्गा पूजा तालन दुन रिंती केदाम तंग Prenify hini के थम्पली आरनी तालन ponsi Prenify फो आरनी अन की जुत्सी आरनी माते दुर्गा कुमलिन आफान लांग के जगसाय देंगपन sonsi प्रभुसर संगलांग आदोबान नंबर आदर्शो आरलोंग चिहुआ मंदिर बालीपथार बाजार देवपानी दुर्गा मंदिर बोकाजन अनपारता Karbi Anglong आरलो प्रेगजाम आदिमालोंग तालन दुन सी पातुमी के जुत्सी आरनी दुर्गा कुमलिन आफान बोकाजन धानसिरे आरो यालोंग सी बांगसो कुमलिन लांग के जगसाय देंगपन अनपारता हिंदू धर्म के क्रय आराधा तुमा दुर्गा लोंग काइकी किसुंग पेंचपजोग जे फान हिर जुमे chohang dun rinti bangsa ofisia kumdin aphan lang ke joga sai deng pon lo hanjang lang soban Egyptian rong pi report Malong News. Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta